स्वेगो मञ्जुलरे चन्ता हकना लुमन्ते वला छङ्गु ख्वा वया बिछायकना। हजुर जजलोपा नमस्ते थुगुइले छिसा न्याना सना देगरो थोख नेपाल भाषा एकाडेमी नीति अनक मिडिया प्रालिया नेवया भाषा साहित्य हो संस्कृति स नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज थुगुइले जे अनिता छिपिनु न्यानिसा झी मिसा ज्या योजना वया सुनुगदो ठेकादास जिटा प्राविधिक रूपमा ज्यापुटे पाखे वालिना सना देगदो सुशान्त हजुर वाले निनु मंगलबा व शुक्रबा यदिले निनेसिया चिन्निता इलानेसे छता एतक न्याना वया चंगु थुगु ज्याजो छिस हाम्रो पात्रो वो वाउ टाइम्स एप्स त डाउनलोड याना न हली न्याङ्क ज्यागो ठासे चना न न्याना दे भएको ख ठगाता आशा आले छिस नेवा एफएम युट्युब च्यानल पाखेन न सोयादी भई ट्वाटोले ठ्याठासे अले देश विदेशे चना थके दुगु कलासी पछला थेथी विशेष जयना वया चना देवी मिसा तके पिन्त मसिका बिया वया चनको हे झी मिसा ज्याजो ख अले ठुगो ज्याजोले छिस थटी मिसा तके पिन्स याना वया चंगु जया बारे न जानकारी बिया वया चनको दु ढका तासा इले बिले जुया चंगु कटना विशेष न छिस ज्याजो न्याका वया चनको दु थथे ठौन झी मिसा तके पिन्त मसिकीको छोले जिन पछम पामे जुदी हजुर वेक ख ईश्वरी कारणजित हजुर वेक जैसे देवल ये चना देगो खटगा दासा वेक छम ब्युटिशियन ख वेक न ब्युटिशियन याना देगो नि छद हजुर 21 वर्ष दे तुंकन ठगा दासा वेक छम स्वयंसेविका न जुया दे स्वयंसेविका न वेक न याना देगो नि न्याड दे तुंको कोदो नाप्ना पवेक थी संस्थाले आबद्ध जुया न जैना वया चना देगो दो अथि जुया ठौया ज्याजोले छिसवे कनप तिथि विशेष खलबला याको हेजुई आयता धास छिको न्याने जे मेसाफु तेतेना गदो जोजोलोपा नमस्ते नेपाल भाषा एकाडेमिया नीति अनक मिडिया नेबोया भाषा साहित्य वा संस्कृति स नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो दिशा निंका दिशा जी हरिवंश आचार्य सुबह तलको रातो बटन थिचेर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ठु न्यायफुची चंगु मिलिपा हाकनासका छिदा लस्कु सेना छना ठुगुले छिस न्याना चना देगदु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज स न्याना वया चंगु झी मिसा ज्याजो ठुगु ज्याजोले सात बिया नीति जी अनिता छिपेन न्यानी स वया चनको दु ढका दास जिटा प्राविधिक रूपमा वालेना चना देगदु भाषा सुशान्त पाखे हजुर स्वेगु खसा समाज वदे बालक नीति मिजपी जकमखु मिसपी न न्यानी वे फेमा तैको तापु जना न्याका वया चनको हे झी मिसा ज्याजो ख अले छिगु समाजे झी मिसा तकेपी निमो पेमो मनोया न्यानी नोया मानलांग्या मस्यु मसटका थम थय लिकुना चना दिपि मिसा तकेपी त हपा बिगु तातुना जना न्याका वया चनको ठुगु ज्याजो ख ठो ज्याजो छिस वाले निनु मंगलबा व शुक्रबा यदिले निनेसिया चिन्निता इलानेसे छता एटक न्यनादि भएको ख ठुगु ज्याजोले छिस ट्वाटवाले ठ्याठासे देश विदेशे चना थके दोगु कलासी पुछला थेथी विशेष जयना वया चना देवी मिसा तके पिन्त मसिका ब्यावया चनको जुलटका थालासा वेकपिन के दोगु अनुभव या खत छिस न्यंका वया चनको जुल एज्या थौन छिगु ज्याजोले छम पामेजु जीवना त यगु दु वेक ख छम ब्युटिशियन नाप्न प वेक छम स्वयंसेविका न ख वेक ख ईश्वरी कारणजित हजुर वेक जैसे देवल ये चना दे अति ज्या थोया ज्याजोले छिस वेक त छिगु ज्याजोले लस्कु स्या पाख्यो भने ईश्वरी जु छिता लस्कु दु छि मिसा ज्याजोले सुबह तक्ले ढपाला छिगु परिवार सुसुति छ गमसिका ब्यादिसले जियो परिवारले छम जियो हस्बेन्ड जुल हजुर अले के किजाडु केडु केङ चाहिँ ब्याजी मुला किजा युपर चाहिँ नि
वाइफ मजा छमहरू अहिले जिउपट्टि चाहिँ छम म्याडु कुन वर्ष डाक्टर 7 वर्ष 11 वर्ष 11 वर्ष डाक्टर म्या चाहिँ हजुर। हजुर हजुर अलि आफूपट्टि चाहिँ ब्याजो चाहिँ ठुकी चाहिँ देवल ठसे चाहिँ दलासी ए हजुर हजुर अलि थौकले चाहिँ छिचुके बिस्त चाहिँ आदि फैना जुला अपुरेला पार्लरै ख होला पार्लर चाहिँ भन्छ जु अलि मेरो चाहिँ स्वयंसेविका नै जाइन जोंडु आ उनुला लकडाउन जु कार नयाँ चाहिँ नि वो चाहिँ सुन बिउ सामान र बिट जागी जिगी हजुर राहत बिउ कार्यक्रममा व्यस्त छु ल आ चाहिँ ठो सुई बिउपट्टि कार्यक्रममा नै व्यस्त ख ठाउँ पनि माउ ख जिउ ठाउँ छौ प्रोग्रामहरु गा ओके चाहिँ क्यान्सल हैन टुकी ए त्यहाँबाट चाहिँ आफ्ना चाहिँ त्यो खोप सञ्चालन या नाचनोली न छौ स्वयंसेविका जो कानो के ग्वाल नाचना दे हजुर अलि छिसा तया दिल छिसामा ब्युटिशियन हजुर अलि ब्युटिशियन छिसा आफ्ना या नाचना देगु न नि छडा हजुर डेट हो टोट्या ट्याबले आफ्नो नि छडा न्यय जि ब्युटिशियन लगे जुट हेउटी सोच चाहिँ गर्न होला पहिलाला द उली यौला जामु ठो पहिलाला हजुर सूर्य चाहिँ जि सिलाइ न सेनौ ख सिलाइ चाहिँ भजा मैया अलि चाहिँ पार्लर सेन्यु घटाया माइट टाइपले मान चाहिँ नि ठो या मटे नानी ठो या फैमुको घटाइल तर जि निनी चाहिँ नि योकै हौसला बिल मको ठो यामा छ या मुड घटाइल डाइपिन छ न मुआ घटाइदिउ खटाटे चाहिँ तर निनी चाहिँ ढाइदिउले दना हौसला जुल अलि जि वना छौ पार्लर सेउनले चाहिँ जि पहिलाला अभ्यासको म सठेन जुल म स्याउन मिले मजुल ठेन्छ मलाई दिपाजुले चाहिँ नि जुन जि मौसमी मलना पस्याउले चाहिँ अन चाहिँ भति चाहिँ हौसला कलाकार मौसमी मल हजुर कलाकार मौसमी मलना पस्याउले चाहिँ अन म्याम चाहिँ एकदमै हौसला बिल ठो ग्यामा ज्याख एकदम अफु ज्याख ठठेख अठेख त क्वेशन ढुङ्गा चाहिँ जि चाहिँ ठो ज्याया र एकदम पर्फेक्ट जुठेन्छ होला हजुर पहिला चाहिँ त्यहाँबले चाहिँ नि छडा न्य चाहिँ परिवारले चाहिँ गुल्छा मया ढाडा ढाडा न सेक फर्स्ट सेक प्ले न परे चाहिँ ठमेस कन्फिडेन्स चाहिँ मरोजु ल लिप्टे हाकन सेका को हौसला दुबले ठय हपा बिमनो त डुबले चाहिँ एजिया फुटले सोच चाहिँ आफ्ना हेरा दिन्छ त्यहाँबले आज चाहिँ ठोकने पति इले स्वेउ खसला ब्युटिशियन ढालेर छ्यास थिए हजुर मलाई छिबी चाहिँ ठो ब्युटिशियन डाटा आखर नै मनो त बाला क्यु खेर एकदमै मनो त डुए जुल तर नि छड न्य वो इले ठो सोच ढाटे ठेना ब्युटिशियन लगे जे मारे वो उले इले चाहिँ ढाटे गुट्टाको ढुले ठुची ब्युटिशियन लगे छ त्यो मलाई अबलेला बच्चा कमेडु ठपास खोला मोरु मलाई पासमिया जस च्याउ छिउसी बा पालरे मर्थिन्छ होला एको सुएबले मलाई अहिले ठाउँ पनि जान याउला आखा बोन घटाइल गुली एन्टी बिजमा ठुकियो के त पैसा आखा बो आखाले बच्चा ध्यान दियो जिटा चाहिँ हान आखा बनु न बच्चा मफो प्लस 2 तक जो बना अनालिस चाहिँ नि मगु जिल्ला छ ज्याय सेन्यु धाइयो लिवन अना भए ज्याय अनि ज्यासेका चाहिँ हो या हजुर अलि सुरु चाहिँ आकन त हमेशा ज्या सूर्यमा हामीले हजुर अलि सुरु यान बले चाहिँ आकन त गुल्टाको ठाकुल गेजलो के अनुभव कना दिसले सुरुइला बच्चा ठाला ठाकुल सुरुला आकाशमा पालरे जी चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ नि अनमौसमी दिना भए ज्याएन ए अनिपटे हजुर अनि पालरे ज्याएन अनालिपा चाहिँ नि पटिजा छे खन्यान खलाना जिउ ब्यासा नभए ख पार्लर चाहिँ अहिले अनि छे पार्लर खोलेन 1 वर्ष 2 वर्ष ती छे जना लिपा चाहिँ ब्याज ल ब्याजिङ गान हस्बेन्ड चाहिँ ठो पार्लर यामा जायामा घटाइल अझै चाहिँ मफु जिल्ला जायाउ ढाका टाया न माने मजु अहिले ससाबु पिन्छ न ठो जाया मटे माला घटाइल 6 महिना तिले जिहने छे जना हजुर अहिले जिल्ला ढाडा मफया खोनो खोया ठमेसा सौपटी जाया बखम हजुर खोया न लिपा जुले चाहिँ हस्बेन्ड ठिकै जु छठा ठन ठाडु वाचको सोवाल घटाइल जीवना सोया तर न्याटा सा जिउ रायो जिउ मनसाय जुल छाडा छिन पहिला न जियान्स न ज्याख जिके सामान न दु अलि जियाना यारा चाहिँ नि जस पाएन त हजुर हामीले हमेशा सौपटी ज्या ससाना सुको नजर माबले चाहिँ मनमफ्त हजुर अले सुनो छु हमेशा या नजरले जस निगप्यो गर्न दइ जुल सम्झिउना पछि कुल मिल्न जिउ जुल छ टाइम पास न जिउ जुल जिउले आफत चाहिँ वो एकान्तले चोन त चाहिँ थाहा उठिन जुल हजुर अलि जस्तै कि ब्युटिशियन दुन्न आफ्नो जना दिउ जुल ब्युटिशियन दुन्न स्वेउ खर्या रहेछ ठोकनेला यो क्वे चेन्ज ल जुइ ठोकला तर ब्युटिशियन दुन्न स्वेउका छ मनोटेस पार्ट ल दइ खनि अनि पार्ट दइ खनि अगुली मेकअप ए दुन्न अझ
नाना छिसा क्याना मसा ट्यावे खसा ठोला आफनी बारे ठाउँ आफनी पाखे झिङे न जी तो चाहिँ वास्तवै स्वे पास ब्युटिशियन न गजाउ परि पार्ट दे गेना चाहिँ आकर पिसा मेकअप याना दि टेप्टिको विषयले तयारी हजुर आगो चाहिँ गेजी ढासिने आ झिट सटी गन ठासे दै नि जस्तो मिस्टर एन्ड मिस काठमाडौँ ढका मेकअप या त सटी गुमो चाहिँ ब्राइडल यु ढका भम्सा देखियोपट्टि मेकअप यु लागि सटी अठेबे चाहिँ झी छेन पिने प्याउने माउन ज्वा चाहिँ नियमला छे चाहिँ नि मिल्या माउजी उके चाहिँ नि हस्बेन्ड न यो कोही साथ दुडु र न्याठा मन्डन उख्नु न म्युजिक भिडियो लागि न मेकअप यानौडु मेकअप चाहिँ जी यो कोठासे बनाइया न अलजी सम्मान पार्लर जग्गा म खोजल पिन न उके हजुर अहिले उक्नु 3 वर्ष नि चाहिँ जी ब्राइडल कम्पिटिसन ने भाकायो के 22 जना ब्युटिशियन जी विनर न जुया होला हजुर अहिले उके न जी त एकदम सम्मान बिल मन ट्विटर चाहिदिया ला एकदमै हौसला दु चाहिँ अबले लाकन ख छौ अल अनलिपा चाहिँ अझ न थो ज्याया त प्रोत्साहन जुल अझ यो ज्यान याना ठिकै हजुर ट्याबले चाहिँ आजुन आफ्नो मेकअप युले ठिठी दया डटा होल मेकअप छ या त्यो ठिठी थरी डटा आफ्नो चाहिँ छौ ब्युटिशियन ज्या पार्लर चलाइना छौ बाइक न म्युजिक भिडियो लेन मेकअप याउने दिन जुल्या डाला छ हरेक कम्पिटिसन ने भाग न काउने न खजुले आजुन नगन आफ्नो ट्याबले छौ विनर ज्या दिला हजुर मतलब 3 वर्ष नि हजुर आफ्नो चाहिँ कम्पिटिसन ने भाग काया दिलु के विनर ज्या जुल्या ट्याबले चाहिँ अन चाहिँ भाग का पि चाहिँ गन चाहिँ भाग का काज हाउ ख उके चाहिँ उबिला यो टाटा पिन ढु जस्तो पाटने न वडु होला हजुर ठुके ये चोबिन वडु पिने न वडु तर जुन जज जुपी म्याम पी चाहिँ इन्टरनेशनल न चाहिदु दु सोमा पेमा जज सोनाटे नि बल्ल ओ याउजुल हजुर मतलब छाने आउजुल 22 जनाले छाने आउजुल उके चाहिँ जी विनर जुने खुसी लगे छ ओके चाहिँ गेना चाहिँ ओके छनोट जो खास चाहिँ आज चाहिँ छिसला मोडले ड्याट हामीले हरेक ड्रेस अन चाहिँ कया ओके दैने मोडल छिस या फेसन शो हामीले ओके थरी एउटी दै जला तर टु मेकअप कम्पिटिसन जो एउटी खास गयो तरिका चाहिँ ओके कम्पिटिसन जल के विषयले ध्यान ओके चाहिँ अठेरा आ छिस ब्राइडल एबले चाहिँ ड्रेसरले चाहिँ गाय मेकअपले सिकाय हेयरले सिकाय डपो ठ्याक्क सुट जुइ माल अले मेपि त याकी उपटी हजुर मेपि त जुन आजी मेमा ब्राइडल त याबले उइटे चाहिँ भजा जेस मेबिसँग सोइबले आकर्षक जुइमा ल मलाई ए ओके वो यान बले चाहिँ जेस आकन चाहिँ विनर चाहिँ आदिल हजुर छिटा यो पिन्तो नादो अते हामीले 21 22 जना ब्युटिशियन पिछेन जुन आकन चाहिँ थौपडी परफर्म केना ओके बाला का दिल ओके न अझ आकन त ठमेसा ठैट न छौ हौसला न डोपडी खजुर ओए ज्या चाहिँ अझ न वो ज्यायना अझ हान न्यन जीवनमा भेटे जुन आकन त सोच न होला ओके लागि चाहिँ यो कुको आकन त चाहिँ किन्तो नादो अझ न न्यन आफ्नो चाहिँ वनि फेमा ढयो न अझ त्यसमा पलासे याना जना हजुर छिन पखली पछि साकन खलबले या गएजी नेरामी भाजमेजु थुगुइले छिस न्याना जना देबदो नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज न्याना होया चंगु जी मिसा ज्याजो अथवा ज्याजोले जिता प्राविधिक रूपमा ग्वालेना जना देबदो सुशान्त पाके नगादासा ठौया ज्याजोले चिपामे जुदी ईश्वरी कारञ्जित हजुर वेक ख ब्युटिशियन नाप्न पावेक छमा स्वयंसेविका न जुयादी थौ वेक न पछि स थिथि विशेष खलबला यागु हेजी आइता थास छिगुनि हने जी मे सफु तेतेन बदु मे लिपा हकन छिसा बचा हगको टिपान तेको जी नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेपाल भाषा एकाडेमिया नीति अनक मिडिया नेबोया नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना देशा नेका देशा जुजुलपा नमस्ते जी इस्टिना गौतम ठोखा नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज युट्युब च्यानल थो च्यानल याता सब्स्क्राइब याना दिसा ठुगु बचा हागो दिपालिपा हाकनस कछिता लस्कु स्याना जना ठुगुले छिस न्याना चला देबदु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज न्याना होया चंगु झी मिसा ज्याजो अले ठौया ज्याजोले सात बि अनिति जे अनिता छिपिन वन्याले छ हजुर झिन्जिता इलनेसे छता इटाक दुर्गाता सजिरा प्राविधिक रूपमा गालेना चला देबदु सुशान्त पाखे अले ठौया ज्याजोले छिपा मेजुदी ब्युटिशियन नाप्न प स्वयंसेविका ईश्वरी कारञ्जित वेक जैसी देवले चला दिएको ख अति ज्या वेकन तयादी थिएन तोए वेकन ब्युटिशियन ज्या लगे जोगु नि छड
21 वर्ष दे ठुको ओगो इले ब्युटिसियन त हुए मनोटेस चाहिँ बालक न्योनि वपिए मरो अजाउ इले न वेकन जाइन ठौकले ठन्टक ठ्याङ्गो अवस्था वेकन ठया त्यो खसाना छिस वही विषयले ठौआना छिस खलबले या पाखिए भने ईश्वरी जो नाचा छिस तया दिल ठो ब्युटिसियन पाके ठासे वना चाहिँ आफ्नो मेकअप न यावनीमा हजुर मेकअप न यावनीमा ट्याले गुली गुली म्युजिक भिडियोले न वनमा हजुरले चाहिँ गुली गुली म्युजिक भिडियोले जी बेला हिने जगन सुट जीमा बनिन यामा अवस्था नजी छ मिस जुया जना जीबी छेन प्याउनी बले चाहिँ आगन्त चाहिँ परिवार गुल्टाक ठाको अफो गेजुल परिवारला जुबेला माजु बाजुला मरे हुनु मलाई पहिला आ चाहिँ हस्बेन्ड जगी ख अन चाहिँ एकदमै धेरै साथ बिउरु यहाँ ठारा वन्ट अन ट झाइडी एजुली चाहिँ ड उली ठाको चाहिँ मजागा हजुर हजुर एता हामीले चाहिँ प्याउन त चाहिँ उले चाहिँ ठाको चाहिँ मजा बनि बिनि वन मासा पहिला ला भन्छ ठाकु ख पहिला चाहिँ यहाँ ठछि जुले चाहिँ हजुर मान डु मा बापि डु अले एजुले चाहिँ भति चाहिँ ठाकु ख मलाई पिने बनि 7 जना लिपा उखि ठुके बनि मते म्या मजा ख बिया छ मानि बि गर्बिसँग खलाई ठठे हटे हटाइदि तर ठनगय ढुङ्गा चाहिँ नि पहिला सूर्य माजु बाजुले ल भन्छ ठाकु ख अले आ चाहिँ नि उली ठाकु मजु स्ट्याबले चाहिँ ठोकने पनि हस्बेन्ड पिन्छ चाहिँ ठुकै जमाना अनुसार जुइमा ठुलो मखला नभए पे जोबले चाहिँ हजमा पे जोबले ससमा पे सब पे दुबले चाहिँ अब अनपे चाहिँ पनि चाहिँ फुलाउ पथे जमाना जुलोनी साइ ठर्ख अर्खरि बिहा चाहिँ मन पे बिहा मस्त म फेरि हो न वो समय छ चिन्ता न जुलजी होय ज्यान न अनपिन वो छ जुल चाहिँ नि अलि जस्तै के आछि छ प्याउना न आफ्नो हरेक कार्यक्रम तेकेन भाका दिल अलि अवार्ड न पाए जुल त्या टाइमले अब अवार्ड न छ आफ्नो पाए जुले हौसला उठी वो खल खनाए दिल त्या टाइमले वो बाइक न आफ्नो प्याउनी बलेटी ठेना मे पिन्द मेकअप याउन बलेटी अनुभव त गे आफ्नो कया दिया आ झिमेको बिहानले चाहिँ गब्ले लागि मथा गब्ले कोटेश्वरन जुनि हो गब्ले बानेश्वरन जुइयो गब्ले ठन अस्नेन जुइयो गन ढाइलो अनने उक्नु कला कीर्तिपुरे न वनौडु हजुर कीर्तिपुरे चाहिँ झियो छमा बहिनी दु जसले चमे खाओ बहिनी चाहिँ सरिना बजाचारी अन बहिनी उपटी न्यायो छ म्युजिक भिडियोले न मेकअप याउनुडु अले उइसा नापा न मेउपटी मिस्टर एन्ड मिस काठमाडौँ रहयान छ मेकअप याउनुडु अन लिटिल फेसन फुजन दाजु मिहाइर न भाकाको डो के मिया चाहिँ फर्स्ट रनर अप जिया होला के न अले मेउ छौ हान आइएमजी रेका छौ संस्था दु पनि अन्न वना यो कोचोटी मेकअप यार्न अन चाहिँ डको मोडल टेउपटी फोटो शूट जुल ओके न यो को भाकाइरु अन न ज सम्माने या त मलाई एकदमै बालाउपटी जाइन ल टाका टाइल अन वया अबले न जी एकदमै खुसी जुरु अले अन वया हाना मेउपटी छौ ब्राइडल त याउने बेला छे मुनि जुल गब्ले चाहिँ पार्लर हैन चाहिदी ब्राइडल हल्ला के चाहिँ ठुके भम्चा चाहिँ निम्सोनु निहनले चाहिँ तयारी आमा छारा सिनिमिट मेहन्दी टेकी माल मलाई अन वया फेशियल त यामाल यो को ज्यादै छ नि अले अन वया जुन दिने विथ ब्राइडल याको वो दिने चाहिँ पुरा मेकअप याना हेयर त पर्सिसिङ यु डक्को ज्याजुई हजुर अहिले आज त चाहिँ आएको त चाहिँ छौ चाहिँ सुन्दिने मास्ति बोले हामीले जुन मस्ते र मेकअप या खुवाला मस्ते र मेकअप या वो तरी पिन त मेकअप याले चाहिँ छुपाले गुली मनोटेस स्किन सेनी थर्जी अर्जी ढाठाइनी वये छौल मेकअप ल पक्का न सिजी म के यार मेकअप याले चाहिँ छिसा चाहिँ आज चाहिँ अनपिनो स्किन त छिसा ध्यान बिमा कि गयो तरिका चाहिँ छिसा चाहिँ स्किन रे ध्यान बिमा ओके चाहिँ स्किन ध्यान बिमा रहेको कारण छ राजनी क्रीम टेबले चाहिँ एकदम बानाउपटी कम्पनी उटी माल अच्छा यो लो क्वालिटी सामान टर्की जको स्किन सेनी हो मक्सले ओली सेनी हजुर अनि मस्ते र तरी पिन त याले चाहिँ छुपा खास अब के स्किन सोया जस्तो टर्ग पनि यसले चाहिँ फाउन्डेसन त टेउजुल अछि मस्ते रे यसले चाहिँ नि मोइस्चराइजर तया बेबी क्रीम त तया एना यापटी ओके यापटी हजुर ट्याबले चाहिँ गुली मोनोटेस चाहिँ त्यो चाहिँ स्किन सेनी ध्यान मोनोटेस व जु कारण चाहिँ ज्याकन्ता चाहिँ यनो हजुर अलि जस्तै कि ब्युटिसियन एउटा ठोक हजुर छु हजुर अलि ब्युटिसियन नाप नपए छिसम स्वयंसेविका न जुयादी स्वयंसेविका जुयादी वे ठाउँकने 25 वर्ष नि याडला डेट हजुर ट्याबले नि याड न्याय आगन चाहिँ समाज स्वयंसेविका चाहिँ गेना लगे चाहिँ द चाहिँ मचाले चाहिँ गयो ढासिने समाज सेवा या चाहिँ सिके हो त सुटन दुख सुल ढाल्गी मपटी छे वया न जी
बुढाबुढी दुसा इमोबुढी छु ज्याइबी मासाना यानबी मला गुमेसो छु सामान कहि मासाना हेम फुसा जिए हइबी अयुन याना बिया द चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट दु सेवा मस्त याना चाहिँ सेवा या न्याउ जुल अलि छौ चाहिँ मस्ते त न मस्त ढालके सिके यगड पहिला नि चाहिँ जी मजाट पासा जजनी इन्टरन जी जिउ पसन दु पहिलाला कोलेस्ट्रोल पसन थछे चाहिँ अलि अञ्चोनीले चाहिँ इन्टर नकिउ यान्चोनी उगाले मापिसा चाहिँ नि मस्त पासा डेका टल्लाकाट बोबेना चाहिँ ला अलि एसाना द चाहिँ नि यो कारण याना अलि छौ चाहिँ समाज सेवा याउन सिक इन्ट्रेस्ट दु कारण याना चाहिँ नि अलि मापिसा जिउ छसोया छुया मास्यो या घटाइले तर अन्न जी एकदम प्लस पोइन्ट जुगे ज्यायाना का द कोस्ट येला न मलाई अलि जी छौ टाइम चाहिँ ब्याया ढंगा ठो ज्या चाहिँ टोटुला गाना धयु स्वयंसेविका न हजुर छारासिन जी टाइम बिमा फुट 5-6 महिना भरि चाहिँ अलमले जुगले धायुले चाहिँ अन सर्ट पिसा चाहिँ मगु यो बालक ज्याय मिस्ट छा टोट्यु पहिला एकदमै ठाको स्वयंसेविका न छारासिन छेवना नगौनीमा हजुर मलाई वासा नकाउने खोप नकाउने बिउ जस्तो 5 वर्ष मुनि बि मस्त डुला टाइपले गुबिस बोबियाना है मलाई गुबिस चाहिँ नि खिचाना टोटाई गुबिस चाहिँ गुल्ली न्याउ चौटाई मलाई एकदमै ट्रचर चाहिँ एकदमै दु तर लिपावया आ चाहिँ नि अयोपटी मोरु छारा नि छि वडाना को साथ बिउ दु न डको गाडी चुना ढा झाइदि नि सा हजुर मलाई एङ्करिङ या झाइदि अलि वेजिया चाहिँ एकदमै अफुका आ चाहिँ गु ठासेको जिमोपटी चाहिँ 14 जना स्वयंसेविका दु अलि के 7 जना दे ठासे चाहिँ हजुर नेउ ठासे बुड्डु अलि उके चाहिँ निमो याना चोनिले चाहिँ एकदमै अफुका पहिला सोयबले आ चाहिँ एकै अफुका हजुर त्यहाँले चाहिँ फर्स्ट टाइम छे ओना बिउनमा हामीले खिचटवटा आयो अनपिरो स्वास्थ्य लागि लगाए ओना न अनपिसा खिचटवटा आयो वो अवस्थालाई एकदमै ठाकु हजुर त्यसले अनपिसा ठयो हो समयले जनचेतना मरु हजुर जनचेतना मरु हजुर ट्याबले चाहिँ वो समयले वा आयु टक समयले सुयो कस चाहिँ गुल्टाको पाठ छ आफले विचार गुल्टाको मुन्डो के चेन्ज होला म आला यो कोही पारंगला छारा चाहिँ आ द कोइसा ठुइरुङला ठोज्या चाहिँ सिके बालाउपट्टि ख इमसा चाहिँ ठइ लागि मक्की छिउ लागि याउ खरायो म जनचेतना जुल एजुले चाहिँ आ चाहिँ यो कोही परिवर्तन जिङला पहिल्यै सुएबले हजुर ठुकैपट्टि चाहिँ अब मोटिभेसन चाहिँ वो हेल्थ लागि चाहिँ आपटि चाहिँ ठौ लागि न सक्रिय रूपमा चाहिँ न्यानुवे ढंगो जो कारण चाहिँ वो जुल ट्याटले जस्तै कि जुन नाचा आफ्नो ठाटिला सब आफ्नो स्वयंसेविका जो कारण चाहिँ जिरा ठ्यान मास्ति न्यन मास्ति भन्छ छुले ढ्याले 5 वर्ष मुनि पिन त जुन मस्तेटाको खोप पिनी हजुर वो मस्तेटाको खोप बिबले गुलगुली महिनाले गुल्टाको चाहिँ छिसा वो खोप बिमा छुसु खोप त छिसा बिमा ठिकै बिसेले छोटा आ उके चाहिँ गेजी राख्ने बुसाले चाहिँ जुइजुटला मलाई हजुर बुइबले आ हस्पिटलले बिउज र छिसा या माटर आ छिसा बिउपरि चाहिँ पोलियो परि खोप पोलियो खोपला उक्नु चिन्छ द क्वेस्ट नका चाहिँ द निर्मूलीकरण जिरुङ ल हजुर आ वया चाहिँ छिसा भिटामिन वो अल्बेन्डाजोल नै नि हजुर ओके वे न्यूज को नकोसा गाट वो चाहिँ 6 महिना छ गजिका कार्तिके हो वैशाखे जिका हो चाहिँ ओके आकन पिसा नगेपटी वो जुल का त्याले आकन पिसा चाहिँ जस्तै के छ म चाहिँ भुसानी सेपटी जुन वो छिपे 10-11 महिना तक जुन वो खोप क्यामा सुई क्यामा वो चाहिँ हस्पिटल ए छिसा जुइ जुल अलि क्लिनिक न जुइ ओके क्लिनिक ए जुल ल्याछ ओके पटे चाहिँ जानकारी आकन पिसा छे चाहिँ जस्तै कि गर्भवती महिला पिडुकी मरो मजबु पिडुकी मरो रका चाहिँ एना चाहिँ छे वडाए आकन पिसा चाहिँ खोज अनुसन्धान या ओनी खकी गइना आकन पिसा चाहिँ ठुकै पटे चाहिँ डाटा गइना कया छ दिएको पहिला सूर्य चाहिँ ढोकैसु छे मनाकायो प मलाई आ चाहिँ ढोकैस जनचेतना जु कारण हैन ए यामा का जीवा एफएम न यो कोही हेल्पयान जोंडु मलाई अले छौ चाहिँ नि वडा न डाइबी ढोकैस हेल्पयान जोंजु या चाहिँ ए यामा का आ ठाउँले चाहिँ ठठ पिए क्लिनिक जाइदि सुजा मसुसा थे खल ढका न्य जाइदि चाहिँ जिमसा डाइबिया ठठे खट अनि क्लिनिक जासा न ठठे हजुर हजुर त्यहाँ आकन चाहिँ छौ स्वयंसेविका जुया मे पिन त सेवा बी भले ओ इले एकदमै लोमकी मफोपति या थैट दुखयो या खुसीपति छु अयोग्य अनुभव जस्तै कि जी ठुली छौ याना चाहिँ एकदमै सन्तुष्टि जुल तर जी ठो छौ या मना एकदमै जुगो मन चाहिँ एकदमै दुखे जुल दैनी छौ जी अनपिन त चाहिँ छौ स्वास्थ्य लागि जी ठुली या पट या मफ्ट हेउटी छौ अनुभव थैके छु दस स्वयंसेविका जुले चाहिँ के जुल दासिने आ वासा नकाउने बेला एकदमै खुसी जुल छ मलाई पहिलाले छे हुना या उनले न ठिकै जो अले ज्या याबले चाहिँ नि गे रासिने आ वयाला छिउ छौ
डिपार्टमेन्ट हे छौ ठासे ठासे चोन्यु जुल हजुर ए ना या जुल अले अनवया चाहिँ मे वे बिचले छौ जी प्रौढ शिक्षा छौ न बंगोरु हजुर 6 महिना टक वो दिन चाहिँ एकदमै खुसी जुल छ राजनी अनैपी माउन्टेन चाहिँ स्वयंसेविका यो पटी अन्तर्गत आए हजुर छरासिने आठो स्वयंसेविका जुले ठो बोन्टौरु था अनि म्याम बिसा टाइटल का छौ ज्याडु ठन या कल टाइटल जितला न समाज सेवा या सिकै यो अगे मान्न हान बुढा बुढी पिन्टा आहा बुङ्की डाबले मेबी पासमिसा चाहिँ हे गन बुङ्की फैड्या हो पासमा सैमको सैमको टाइटल तर जी चाहिँ नि छकट्रा यान्चुए घटा याना तर यानबले चाहिँ जेस अनपिन्सा साइन यासल नाच यासल पत्रिका न बनिसल गोपिस आटको न लुमंगा चौडु अन चाहिँ जु पालरे न चाहिदी ला अनि पछि याना जिउ ठुली सल घटाइदिले एकदमै खुसी चाहिँ गौरवान्वित चाहिँ जुगा हजुर हजुर त्यहाँले चाहिँ हमेशा लो मंकी म फोकडी ख चाहिँ वो छौ प्रोसिचा वंको बलेबडी अनुभव गर्नु के दुजुन हजुर अलि ठोप बाइक न जस्तै कि छौ ब्युटिशियन जो ल छौ स्वयंसेविका न जुया दिल्या टाइमले चाहिँ ठोप बाइक न आत्मा चाहिँ छुछु हेर्न चाहिँ ठोप बाइक न झिउठो भौजु बुहारीले मलाई झिउ क्लबे छौ प्रोग्राम झिगा जस्तो इन्द्र जात्रा युवती प्रोग्राम झि प्रोग्राम त जुया छौँदै अलि वो टाइममा चाहिँ नि अन पूजा याउन्यु होला झिउठो गने दियो भैरा दियो कुमारी दियो होला अन पूजा याउने बेले चाहिँ नि जिपिए भौजु बुहारी समूह डकोना पूजा याले चाहिँ वो छौ न ज्याजुल अलि मेरो पनि ज्या रह्यो चाहिँ नि वो समाज सेवा खजिलाई हजुर ओके अलि जस्तै कि आफ्नो चाहिँ यहाँ छौ स्वयं सेविका जुल छौ ब्युटिशियन जीवले ठासन ठासे उना ठौकडी पर्फर्म त क्यों माले नि अले क्यों ले स्टेज एउटा न भया माले या त हरेक चीजे छिबे जुइ माले समाज सेवी ध्या छौ न्यन वन ढुंगल लाकी छिबे सुजिला बे बेला बखल ल्या माला त ठो खल्याउ खे चाहिँ अफय छिन्नेवा मिस्त के कोइ नोवा खे ग्या निमोनु रा न्यन नोवा माल्ला के ग्या रहे चाहिँ यो कोइ छि सन्यना आकन पनि जीवने चाहिँ छ लागु ढोकी भरले एकदमै पहिलालाई जी एकदमै ठो नवा राली सिके ग्या अझ पहिले जी ज्यासेना जनबले न अन पालरे मिजन्ट वया सुन खलावल किन जी ग्याना चिकुया पचा लिउने सुन्छने अहिले म्याम चाहिँ एकदमै हाला दिले खटे मगु इबि मिजन्ट है बिन दाजु किजा सम्झे जी टके सम्झे जी मिसा पिन्ड एना खलाइले पचा अफि छैये मनु खठो ढाका खलाटले अफि ढाका एकदमै प्रोत्साहन बियाली एसाना जी पचा ग्याका अझ के न माइक न्याउने बोल कि छने तापाइका जी सुन सुओठे हजुर देश अयोपटी जुन आफ्नो एवार्ड नपाए जुल हरेक आफ्नो याना जुन सम्मान नपाए 15 वर्ष दु ब्युटिशियन टेर चाहिँ सम्मान बिउ टाइममा चाहिँ जिन परे ओके चाहिँ परे अलि ओके चाहिँ हमेशा नोभ्यामा अपटी स्विस पिस त टेमा आउजी पकन वे हो वो टाइममा चाहिँ डन नबाट ठाइदिउ ख नवा चाहिँ जी एकदमै ज्ञाना जी जित स्टेज त ज्या चाहिँ टाइदिम दे गटाएर हजुर त्यहाँले चाहिँ एकदमै नोभ्या चाहिँ झिमिलिउने लाग्छ ज्या चाहिँ आको त चाहिँ न्यौकन रक्साना मसिलो तर उ ज्या मसियो सा तपन चाहिँ आको याना चाहिँ नोभ्या ओ एउटी खे जोबले चाहिँ आको त चाहिँ भटिछ थमिसा याना छ ज्या चाहिँ ढ्याम अपले भटिछ ठुके चाहिँ थड डुकमन ताथे छ यो कोइ दुखता ठो ज्या ज्यायुबटी आ छु गन न्याने वना नवा ढालकी द एकदमै ग्या होला यसले दुख चाहिँ एकदमै टागा आ चाहिँ नि भचा नवा फुला हेरे चोसान क्लब न गले गले प्रोग्राम जस नि ला अहिले अन्न वो जुन डाइबी खनिले न एक नवाट मार्की न ठा ठाको गड अनपिन न्याने अझ नवाएर चाहिँ ठाको नि ज्ञानी हजुर त्यहाँले आकरला छौ समाज सेवी छौ स्वयं सेविका रूप आए न्याने वया टकुठासे नला खोपी बारे जानकारी बिवन माल स्वास्थ्य सम्बन्धी आफ्नो जानकारी बीमा उपरि खजो ल्याएर ब्युटिशियन वेलेला मक्सला वो मेकअप या वइ पिन्ता न आफ्नो खल ल्या माने ठौटी पठाइन बडुनिक छौ छिसा चाहिँ बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन ठाके तर पालरे झाइदिलेला जित नवाट लगल ठाकु मजो सारा छिन दको ठय टके हेचोनी मला खलाबले ज्याबले उली ठाकु मजो तर जुन पिने वना स्टेजे माइके
अहिले हमसुबी मन्टना पनि नयाँ मार्गी चाहिँ बता थाहा जेला ठाए ठाको पटे जला अले आज से कि आकन ठेना तो ठाको साथ अपना ठुलमा चाहिँ आकन चाहिँ ज्याला नाला वे रुखा जुन ठन्डा ल ठेन्नु गाटाकला ए आज जी नोया माटहरू छौला जुरा तर न अझ न आकन त चाहिँ गुली निहर वनमा हचे वचे वन म फुटे अझ म फुटे ओके जे भरि थाको रे जोनी पक्का गेम तिर चिज चाहिँ नोया के चाहिँ छिबे कोइ दिउन ना छ खण्डुया छ अलि आज चाहिँ कि ठौकने आकन चाहिँ आजैना चौपटी वो छौ स्वयंसेविका योपट्टि हिसाब न जुइबले चाहिँ छौ खोप केन्द्र न चलेना दिर घाला तया दिल अथवा खोप क्याबले योपट्टि चाहिँ अनुभव गरा दिसले छ्यारा छ गुल्स्याला आ जिमटाला गुल्स्या खोपे मबि रहिन गुल्स्याला खोप का रासा ज्ञाना पिसोनी पिन मतलब दुनी छि पास्ने अटुके छु अनुभव त गरा दिसले खोप कामले आज जस्तो आयो पनि खोपेन पहिला सुरु वबलेला यो कोसिया ठोर खोप काया छुजिउ खला बिराम जिउ खला सिउ खला कोरोना हाना लगे जिउ खला गान गुलिसाला मकामला एजुले खोप न गुली लिछे माल सुरु वबले अलिबा जिमसाला काइ भ जिमटला गो छुए मजुर गाटा हेबले न इमसा चाहिँ मको ठोको कायाले बिरामी जी ढाका टाइल मला अलिबा आ चाहिँ अले लिपा सेकेन्ड चोटी तेस्रो चोटी वबले चाहिँ गेजुल ढासिनी गुल्लिसा कावल तर अझ खोप यो कोमरु अले एजुली चाहिँ अन सर्पिन्छ सुयान्डिल ढासिनी 40 वर्ष चोइ पिन्ट मला ढाका टाइल छाडासिनी योको हुल जोडिकिन खोप बिफाइ मको टाइयो छौ खजुल अनलिबा चाहिँ 40 वर्ष चोइ राइले कोइ चोबी मन्टेरला बिमाल अले अन उली बि ढुंगा अले लिपा जुबले चाहिँ नि खोपला बिल आ वयाला झन् गेजुल ढासिनी पहिला यो सुएबले पहिला सुनको खोपजको बिउसा गाटा आ चाहिँ वया खोप बिबले चाहिँ सबै ग्याउ कार्न याना खला गे घर आ चाहिँ फर्म न भर्या मारे गाटा बलका जस्तो अनलाइन फर्म ए ट्याबले चाहिँ खोप काटा चाहिँ ओ एउटा चेन्ज आउला आ चाहिँ चेन्ज आउ छारासिनी आ पहिला काउ जुसा अफु ख मलाई एजुनी आ यार आ चाहिँ तैले चाहे जुया न वो क्यारे आउँछ तुरुन्त चाहिँ क्या तुरुन्तै मजुलो चेन्ज चाहिँ जिरो हो हजुर अनलाइन खोप फर्म भर्यामा हजुर ओके चाहिँ आयो बेसी सम्भव आउँछ ल हजुर छिन पछि सानो पल्कुलिपा खलबाला या गए चाहिँ नेनामी भाजु मेजु आहाकना छिपिन गुन्या अनि स जे मेचा फुटे देर गदु मेलिपा हाकना छिस बचा हागो गुटिपा तेको जे हजुर नेनामी भाजु मेजु टुगुइले छिसा हाकना मेछाफु छिसा हाकना मेछाफु टेटे नगदु मेलिपा हाकना छिसा बचा हागो गुटिपा तेको जे वना टोटो छान माने इयरफोन मोटा सिथन जिटा यो पनि मोटा को टोटो आइ बेटन ए डाटा को विडो टोटो छान जस आकने के चाहिँ खजै मवला ला टक्क जग्गा चाहिँ वला तर टागो खजै जी काय मस्तो काट्नु लागे ह वेल पछि नि अनमा खलाडो छ जिउ ह अले मको ठिकै छ अर्सना वो तैवला गुली जिरा खक्या टागेरो जी चाहिँ काय मस्तो काट्नु हजुर हजुर अब जी घुमे न वो खजी र आकन त फ्रिता हैला अनुभव त पिकाइला नि आमटी ना काय मस्तो गनी अरे ला मेरो छोडनी आकन त ठोठो चाहिँ जिते माथे न्या उठे दे आकन के छोडो हामी होला छुडुरा हामी त चाहिँ छे चोनाचनी छे जको चोनाचनी मजु छौ सिप सेना चाहिँ ज्याना देसी लागि चाहिँ छुयामा फर्म भएला अजियो जे मिसा डेटा चाहिँ न्यानुयो लागि मिसा न्यानुयो लागि चाहिँ छुयामा देउटे आकन सन्देश हजुर ओटा लिसिरि जी अजियो खासमा आकन के कोही अनुभव ल दोया जुल आकन ठाउँ दुःख सुख तर बुल्ली ढुका वेता नवाटे ठाकु छु द मको तर आज अले उसर नबले आकन एउटा खायो एक्सप्रेसन आकन मनेला बालठना जाउ दुटे जे ठुरे होला मगला तर वो खजे यदि जिटा ठना एफएम यो मको छन जे आकन के नाप्रो खला डाला जे आकन त फुके किन का मको लागि चाहिँ फुके चाहिँ जे चाहिँ खप्पी के मानि अले चाहिँ आकन फाइल खावे ताते आकन के न्यू खावा सानो तर जुन मैले एकदमै पीडा चाहिँ जे खना चौलुका मेन वय खासो छिसा चाहिँ आज चाहिँ आफुले चाहिँ मिडियाले ट्याजी उठिँदै उले ट्याजी मखो खाउदैले टगेर चाहिँ आफ्ना छौ ठाउँ मने पीडा र ठुँदैले वो छौ यदि पिका फड्या लाग्ला छ जे आकन के अझ न वो मुस्कान चाहिँ खनिछ अब भुली वो आकन के वो खनमा हुने वो ठ्याक्कै वो न्यू खसा न वो छौ असी खनमा छ
हजुर 지 꿀리꿀리 모노 타이니 태가서 과자세요 이마 이거요 요 과고 스웨고 냐이 피서 चाहे मिजाउँदा जेमा चाहे मिस्ता उनी उठी वो छौ खायो उज्यालो चमक्दैन झिके वो चमक ढायोबाट वो मन चाहिँ खुसी जुल्या म आफै चमक जिसो जाति यापे हाक पिन टिल्ले टल्के जिके पडिछ न्यापिसँगै निडी उठी फावै दिसा तर जब उयो पनि पीडा दै छुन छु दुःख त दै उपिन यापके न्यु खसा वो खायो चमके दै तर जे आकने के चाहिँ वया खाना जाउँदछ आकने पिनी वो झ्याको मेकअप यारा झ्याको बाल गाउ निलाई नसान वो चमक चाहिँ जिम खना जाउँदा त्याले आकने के दुले चाहिँ एकदम पीडा छुन छ अयो परे चाहिँ जिठो छ चाहिँ एकदम मने चाहिँ दुटी पंकी फटो ढ्याटा लास चाहिँ जिरा चाहिँ छु जुइला टाइपले आकने के चाहिँ जिम चाहिँ भावना खना जाउँदा दुटा टाइम अफ द तर आठन मिडिया जुबे पर्छ टाइम मजुटी खना त आछि सा मिडिया चाहिँ नाउला नाइ खलामाली अनि छ झी मिसा त गेमे जुले छ दसे गड्या लास जिरा चाहिँ जे ठाउँ खना मेपिन्दा खना नछन जे मेप्नो खना जे खास तो झी मिसा ज्याजो न्याको कारण जो ठये छौ कहानी दु जो न ठयोवे मने पीडा पिका मफिया जिरा एकदम पीडा जुपटे वो दिन न दु तर जिगर जुल मेपी चाहिँ हर्म छैन मेपिनो न जैसे कि मनटेसँग मनै खपिका मफै बलेपटी छौ अत्ताले जुयो छौ जीवनय छिपी हरेस चाहिपटी वो छौ दुनी तर अयोटी खजै छ्या वहाँ छया हान छिपी छौ स्टेप न्हन वन्यो लागेला वो खल पंखी माल्नी हजुर आज चाहिँ कि झिसन खले ल टट वे ढुसी परे जल फरे जल हाला वो ल वहाँ से माल्नी तर जब तक वो ल वहाँ से फै म्यो नुलो ल ज्याक फै मक्तनी त्याले वो ल वहाँ से फस चाहिँ म्यो नुलो झिस टे फैनी त्याले वे झिउ मरे बारै रुप ठाना जाउ रुपिक्या मप्सा झिपिकेरा म्यो खककया खुसी ज्यानी हन फैले वो फोन फै मक्त अर्जुले जुन अयो दिन जु कान जुबडी खन्जना बिपी मर्या जीव कोनियो ठ्या मर्या जीवस कमनेस क त खन्जना बिस जिला टैजन द आकिर न्याना वो समस्या समाधान जै पिन मखनी तर न्या के जक डसाना जिला और जुइट हेति छ अयो मनेर छ अनि अयो बडी खजु कान हैन चाहिँ जिजना टय जापे छि मिस्ता केट न कुली दुजी अनि पिन 1 घण्टा जक जी खन्जना फसाला छु हौसला दैला तयुटी वो उद्देश्य न चाहिँ जे सरनाइ नयो को खकना दे दु बन्दला तय वय हौसला दैजु कान है चाहिँ जिसे ठोज्या जो चाहिँ न्याके हो चाहिँ झिमिसा टके बिन्टा जिनाप्लाहरु जो सोच झिमिसा लगाए ज्याजो न्याका है आ छौ सिप डुब्ले छौ ठयके ज्या डुब्ले वो ख टोटा या नो भ्याट नि खला भ्याट नि अब अयो पनि मेरो मुख तर सोच ल खया मरेको सुख नो आउनीले अले हुन मन त छिटा छौ कला छौ सिपे त छौ टो जक्टा या मने एउटी बह पुखे आउँदैन हजुर वो ठेना टो जग या चाहिँ छौ चाहिँ छिसा मने एउटी खफका अनि मन हल्का याउरी जो सोच चाहिँ जिजा जो चाहिँ यहाँको कारण चाहिँ बजे एकदमै ভাল लाग्यो गुलिगुलीले झिमिसा टके बेलो खया खका टन न्य खका छ्यारा छ ठमेसा व ना पयुडी व ठन्यौली छि व लोमो खन लुमना होला अन्तिम त चाहिँ छ्यारा ए थयो जिठोटाको ठ्याउ युपडी लेले जिठुल मछि यार हुन्ने तै खुसी हो खन खे मासो पिन दु गुली दुखै खलुम ना खे मासो पिन दु गुली पास में ओहो जिठोटाको ठन लड्यो न वो पैसा न्यन साथी ओहो जिठन ठन लड्यो त्यो छौ ठमेसा ठैटा गर्बट आको अयो बिपची पास पिन खन गुली ओहो जिठै अफिस चना दुनिया समस्या जि कया चना जिटा कुछरो खन्जना चना तर जो खन्जने को सुन मरटा युटी अयोटी पीडा जर्छ थो परिवार न कला बीज ल्यावा पार्पी छ डको नेनी बि भापी न दैम महला डको समस्या ल जीव ससभा सपि जटा ओ छटा थौ सुजल थौ निचे थौ अफिस सुना ल तै बि नेनी बि न मर्नी तर अयो तकन जिरा निमय अवस्था छवया जीवबडी मने सुजल गर्जे आछ र निमले जिरा एकदमै जिरा छौ खुसी न लगे जला छौ चाहिँ जी ए ठन्टकन ठन दियो चाहिँ छौ गर्व न लगे जला ल्या मिखा खोबे पिका फि पास पिन डाटा छ ख त ज्या पनि खचे ता आवा चाहिँ क्यामो टर्सा छिन चाहिँ पिसिरहेको छ हेरि हस लिपा न यामले छन आफ्नो तयार नाले छु कार्यक्रम जी लिपा ढखन लागिदैन ठुगु लिपाङो दिपालिपा हाकनासका छिता लस्को स्यानाचना ठुगुइले छि सञ्जना चना दिएको दु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज सञ्जना या छु झी मिसा ज्याजो अनि थौ या ज्याजोले
हजुर पाकठ थन बनाता यगदु वेका ख ईश्वरी कारञ्जित जो हजुर वेका छ म ब्युटिसियन नाप्न प स्वयंसेविका न ज्यादी कति ज्या ठाउँ या ज्याजोले छिसा कन वेका न प खलबला या पाखियो भने ईश्वरी जो छिसा नाचा तयारी ल हजुर ठाउँपट्टि स्वयंसेविका छौ समाज जुया समाजे छौ समाज सेवा या उद्देश्य नै आफ्नो वया थियो जुल ब्युटिसियन ल ठाउँ छौ पेसा या जुल मलाई आछि सधैँ नेउ टोनियो लागेला छौ जीवन हनियो लागेला छुनु छु ज्याया या गुली गुलेला मिजाटेउ कमाई दुई टुनी छ्या याउले मलाई तै हिसाब न चना चपी झिमिस टके पिन डु तर गुली गुली चाहिँ मिजाटे स कमाई 10 आन ठाउँ कमाई नए छु निगपेको या 10 जुटी अयो सोच हो पिन डु तर आकन चाहिँ ठोल क्षेत्रले जस्तै छौ समाज सेवाले लगे जा छौ ब्युटिसियन ज्या ठमिसा या नाचनो जीवन प्रति सन्तुष्ट दुरी एकदमै सन्तुष्ट हजुर जस थमे हेरा दुरी ज्या प्रति चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट थौ छे चाहिँ जिया नाचनो दुरी चाहिँ हजुर डु हजुर अलि जस्तै कि गुली गुली झिमिस टके पिन्ता चाहिँ न्यानुवेको लागि अझ न ठाको नि ओ छौ समाज न्यानुवेको लागि चाहिँ छुया माथे छ अर्जापि मिस टके पिन्ता आफ्नो चाहिँ सुसन्देश बियादी आजी ढामाल ढासा चाहिँ मिसा टके पिन्ता छु ढामास्ति ओरासिनी छे सुनको जाफिया छे भान्साइ जग ज्याजग मखो याना मतलब सिप त सेन्यु जस्तो सिलाइ पार्लरयु छुके न सिप त सेन ढासा चाहिँ छु ज्या फै मलाई झि चाहिँ छेन प्यायो लागि छेन छु 60 मोबिल ढासा 60 लागि खनामा ल होला छे आमा बापिन्द अथवा माजु बाजु पिन्द हस्बेन्ड पिन्द कन्भेन्स या फेकि माल कन्भेन्स याना आगे यासा जी छेन प्यान फै ओ प्रकार न्यू समूह घण्टा आयु लागि सेन्टर टाइम बिया लिपाना सेन सिदेंगा हाना ज्याना थो ज्याएबले चाहिँ सिप सेनिबले चाहिँ छौ न छौ ज्याला जोनिवे जुल जस्तो सिलाइ यासा न जिवा ड्रेस डिजाइनर ढगा ठेना सिसा जिरो मला ठय छु इन्ट्रेस्ट तु अनुसार गोविन्दला सिलाइले यही गोविन्दला पार्लर यही मला गोविन्द चाहिँ नि एंकरिङ यही स्वीट छु वे हिसाब सिप सेना चाहिँ प्यावे दुसा चाहिँ बाला जी ड्रेस न बने जी प्याउना ज्या वनि वाली मगु आगु पिला थन ज्यामोर रगा पिनेउना यो कोट कमे जी रगा वनि मला लेना पिने वनि माको झिवे देशे जैना झि देश तय छु उठे यासा चाहिँ बाला रह्यो आखने देश हजुर आज नाक्न नकट्टा डिटे नटोय अफोला झिबी पिन देशे होना ज्यायाउडी राले मिस टके र अफोल गुली मखो ठासे ला ना एकदम छिसा महाला बिजोगी अवस्था सुएमा उपिन छिबी खना तर थौ छौ आफ्नो ढा डिटेन्टो छौ थैके सिप जोना प्याउन फड्डाटा लासा न होला छिसा डटा मस ठौए सिपठन छि ठासे चोना न छिसाला जान जैना के हजुर आगुली मन छ पढाइ ढाल पढाइ न चाहिँ आछौ जागिर जो खोजे या त ठके सिप डसला वो जागिर मर्सा न छोड ठमेसा इलमले याना ने फटनी यान्ने फट हजुर अलि जस्तै कि छिउ इ रको च्याटेको जुका न जी त नेनी मफु खले छिता ध्यामास्ति बगु छो ल्याउ फला दस तयारी ठौला आकनला छिसम लिमला न चाहिदियो दो हजुर वइ जुका न चाहिँ हजुर डठन सटा जुन दुई शब्द नभएपछि जुन बिहारी ल हजुर ओके लागि चाहिँ यको सुवारु म्याम टन अलि मेरो सरिना बहिनी टन अलि मेउपरि चाहिँ लेख होला हजुर जस्तै कि ठाउँले आगने पनि अति व्यस्त हजुर खोप केन्द्रले आफ्नो वनमाउ छौ स्वयंसेविका ज्या ग्वाल न यामा वो इ डन आफ्नो टोटा छिमिसा ज्याजोले छिमिसा तके पिन त आफ्नो याना चना देगु ज्यायुबटी अनुभव बारे छु कना छु हपा बियो लागि ठन्तको छाया दिले छिटा यो सुवाद हजुर नेनामी हजुरमेजो ठौया ज्याजोले छिपा मेजुदी हजुर वेक ख ईश्वरी कारञ्जित जु वेक छम ब्युटिसियन नाप्न प स्वयं सेविका न ज्यादी हजुर वेक र टया दिथे ना टुए वेक न ब्युटिसियन जुया ठासे झिसा म्युजिक भिडियोले अनि हरेक ठासेर वे गर्न चाहिँ ज्याजो र याना दिगु जरा अवार्ड न पाए ज्या दिगु मुर्या ठासन अझ र वे कटा न्यानी सुठालाका न्याउनी फेमा रहेको परि छिसा हजुर पिन्तुना देशासे ठौया ज्याजोले र छिसा वे गर्न प बिरा प्याट हुनुको दुटका ठासा ठौया ज्याजोले जिटा कति प्राविधिक रूपमा भलेना सना दिगु जुल सुसाद पाखे
घासा ठौया ज्याजोले छिट पामे जिया त नाप्लाके नीति छिट ग्वालेना दिउ ख छि पासा सहकर्मी पासा सरिना बज्राचार्य जुपाके हजुर अले ठौया ज्याजोले छिसा ठोपा मेजुना प यालगु खलबलाले छोन मगा मचागु खड साजिट सलन ब्यादि फै ठौया ठुगु सल बिया नीति छिट सफुटेको ठ्याख किपु नगरपालिका वडा नम्बर 2 न्यामसीमा देवटोका अले फोन ल्याख 4334 222 4334 हजुर अले थौया ज्याजोले जिटा ठटेना ग्वालेना दिपिछि प्राविधिक रूपमा ग्वालेना दिपिछि पासा सुशान्त यातन सुब्यादे सासे पाकठ ग्वाल ज्ञानादिमा छि पासा ईश्वरी रञ्जित जुयातन सुब्यादे सासे सरिना यातन सुब्यादे सासे जी अनिता यातन छिपिरगु न्यानिस ब्याग उज ब्यादिस थौया त ब्या सुब्या जेमा ब्या